kom, laat zien. Also, Mama. Ya, kita bilang, hai gengs, welcome back to our channel. Ini kalian pasti bingung ngelihat apa yang ada di meja kita. Jadi mama semalam tiba-tiba pengen banget makan Vietnamese spring rolls. Hai. Terus ya gitu, kebetulan kita masih ada udang di freezer 1 bungkus, jadinya mama keluarkan. Dan ya kayak gitu. Jadi ini semua bahan-bahannya sudah mama sediakan di meja. Jadi ada udang, ada sausnya, dan ada perintilan toppingnya. Kita nggak punya lettuce atau selada yang biasa, tapi kita cuma punya si sawi putih. Nggak masalah, pakai sawi putih aja. Dan ada sayur-sayuran yang lain. Juga ini ada kemangi dan daun mint yang mama petik dari kebun kita sendiri. Jadi ada paprika, ada daun bawang, ada timun, ada soun, dan ada wortel. Nah, untuk sausnya ini sendiri cara bikinnya mudah banget. Ini cuma saus cabe. Kalian masak dengan sedikit air, bawang putih cincang, kecap ikan, sedikit gula, kacang tanah goreng gitu sedikit aja kalian masukin ke dalam. Udah gitu aja. Pokoknya kalian koreksi rasanya, cicip-cicip, sesuaikan selera kalian masing-masing. Nah, Also, wie geht das? ya udah. Jadi ini udah ada di piring karena dia kan nempel banget, dan mama bukan orang Vietnam yang punya kayak plate khusus untuk si kulit ini. Jadinya beberapa ini untuk nambah, kan satu nggak mungkin cukup ya, nggak mungkin kenyang. Ini untuk tambahan harus per plate gitu, kalau nggak dia nempel satu sama lain. Oke, jadi pertama-tama ini kita lihat seperti ini kan. Hati-hati, pelan-pelan. Jangan sampai sobek. Bisa. Oh, wat Pelan-pelan, pelan-pelan. Tada! Aber mir ging schnell. Oke. No. Oke. Kita ambil pertama-tama udang. Mana jepitan? Oh, Kita pakai ini aja, pakai sumpit ya. Kita ambil. oh nein. Ya, Meti. Gimana dong, Kakak? Ich hab's. Das ist dick. Dit rijsten. Tuh. Kita ambil udang. Terus kita ambil kita ambil 1 lettuce. Geschafft. Ayo. Udang, lettuce. Kayak gini belajar bikin spring rolls. Oh. Terus tunggu, Menti lihat mama. Ambil udang, ambil lettuce ya. Sok tahu juga aku kan. Terus kita kasih noodle minyak. Du gibst es beim Salat drin, oder? Iya. Kita kasih minyak Emang di so. tengah-tengah. Sie außenrum. Lalu ini ada Indonesia basilikum, ada unsur mince, daun mintnya kita ini satu-satu. Sayangnya kita nggak punya cilantro atau daun ketumbar. Kalian pasti tahu yang di toko bangunan abang udah nyari-nyari nggak dapat. Bukan karena mau bikin ini, tapi memang karena abang doyan banget. Kita setiap tahun selalu Ya. punya daun mint. Oh, Iya. Kasih daun mint, tunggu. schön. Terus kasih Auch paprika. Yumi udah ngeliatin. Oh, BTW kalian kalau cari Abang Kocik lagi nginap di rumahnya Inam. Alles fertig. Oke, tutup. Satu sisi. Ohne Soße. Oh, dan sofal. Dan gulung. Look. Bei mir. Wow, cakep banget. Eher einen Wrap.
Ini berprakarya. Oke. Lalu Ja? ini kita tuang ke saus. Es klebt dann. Tua. Ist das alles Soßen gleich? Man Ya, drückt kita das cemplungin ke dann saus. ein Is bisschen. bisi scharf, kan? Ja. Selamat makan. Yum. Mm. Hmm, Mm. Schau, die Soße hast du gesagt. bisschen. Bisschen. Sind beide bisschen. Coba. Hmm. Was gehen wir Jungchen da? Was kannst Coba du Em. Yumi mau udang. Hmm. Mhm. Mm. Hmm. So. Bin. Yang waktu kita ke restoran Vietnam sama Opung. Mm. Hmm. Hmm. Mhm. Hmm. Das ein bisschen mit Pinsel machen. Ini snack kita hari ini ya. Das ist zu groß. Selamat makan. Mama, das ist zu groß. Hmm. Mama, das ist zu groß. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. So. So. Udah? Anilan mau nggak dia? Ja, bitte. So. War einmal gebissen, fällt alles raus. Jadi kalian bisa nge-mix sesuai selera kalian masing-masing. Bisa pakai ikan salmon, bisa pakai tahu goreng gitu kan. Kalau buat yang vegetarian bisa pakai tahu. Terus bisa pakai daging steak, bisa pakai filet ayam. Pokoknya bisa kalian mix suka-suka hati. Next. Next. Diese da. Wah, cantik banget nih tampilannya. Meine wird modern. Sekarang kita Du machst das schon. ambil. Ya, dia pecah. Mama. Kegendusan. Oke. Zuerst. Scharf oder? Schade. Ah, wichtigste vergessen. Punya abang gede banget, gede banget ya toh. Etwas fehlt. Gede banget. Coba digulung. Coba gulung, bisa nggak? Ya, ya. Ya, it's okay lah, not bad. Mau lagi? Coba bikin lagi itunya, habis. Lachs oder wie? Mit Lachs kann man auch machen. Oke. So. Kita bikin lagi ya kulitnya. Tuh, ini kulit yang berikutnya. Salah mit Oktopus. Pasti bisa. Mit Lachsschnitzel? Ach, ja, stimmt, den haben wir auch noch. Ah, tunfish. Thunfisch, ja. Pakai ikan tuna juga mungkin bisa ya.
Tada. Ini dia nih spring rolls ya mama. Wah cakep banget. Look, perfecto. Perfecto. Mau? Mau? Lagi makan. Kita lihat ini racikannya Menta pakai ikan tuna seperti apa. Meins wird extra flüssig mit dem Baby. Hast du jetzt ein Stückchen Brot? Ein Stückchen, doch mal ein Stückchen, oder? Ja. Au. Also meiner wird einfach. Lihat dong gini apa nih? Cuma ini doang. Das ist Surprise. Also, dapat surprise in the mitten, du. Wow. Mama möchte 2 essen. Nicht du. Coba. Mama, ich zeig dir, wie ich das gemacht habe. So schön. Aha. Ich habe zuerst so gemacht, aber ich mache Mama. Mit Thunfisch schmeckt's mega. Masa? Ini daun minyak siapa nggak dimakan? Mama mau daun minyak boleh takut. Dia harus pakai koriander. Ya, ada yang membuang ke lantai. Bocah. Masa? Kann ich das mal mitnehmen? Coba satu lagi. Frei. Bye bye. Oras. Da. Tutup. Cobain. Hat so einen fischigen Geschmack, weißt du? Und wie schmeckt? Fisik. Da war eine Mandel einfach. Makasih. Tambah lagi. Tada! Salatnya sisa segini. Habis. Sufisi. Cobain resepnya di rumah. Man sagt es auch probiert mit dieses Gesalzene. Mein Schnitzer auch so lecker. Mama. Kimchi. Sausnya enak ya. Wih, Menta udah makan berapa roll? Makanya udah kenyang. Bineson satu di sini. Du sagst das Udah kenyang. sowieso? Satt? Oder Mama? Nein, ich möchte Gurken. Jeder frisst. Oke, Dann nehme ich noch eine. Wie viel hast du noch? masih ada 3 nih. Ja, mal, hier ist das mit B. 3. Oke, kita Makan apa? dulu ya. Makan dulu ya. Dan ini sudah mau habis toppingnya. Udangnya juga udah entek. Ya udah.
Sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Thank you for Watching. watching. Sampai Sarangnya. besok. Sarangnya. Bye. Bye-bye. Das ist süß. Bye. Dadah. Dadah. Mana dadah? Dah. Schau mal, wie schön das ist. Oh iya, cakep banget nih.